Yes, reka mbasuhuze kandi mbifuriza kugira ibihe byiza, mbifuriza kugira impagarike n'ubugingo, nshuti bakunze mugenda n'abana natwe abadukurikira mu Rwanda, abari mu majyepfo, amajyaruguru, burasirazuba, uburengerazuba n'umujyi wa Kigali, mwese nizere ko mukomeje kugubwa neza. N'amakuru menshi yanditswe mu itangazamakuru, ayo ngayo niyo nje kugira ngo tuganireho turebe ngo ese bimeze bite. U Rwanda rero rwakiriye Gitangaza Prince wari waraturukeye mu gihugu cya Uganda. U Rwanda kandi rwakiriye Gitangaza Prince wari warahungiye mu gihugu cya Uganda nyuma yo gukekwaho kugira uruhare ku cyaha cy'iyicarubozo cyakorewe witwa Haberamugabo Guy Divine mu Gushyingo umwaka 2024. Yafashwe kandi nyuma y'uko ubushinjacyaha bwari bwaramushyiriye impapuro zisaba ko yafatwa binyuze mu bufatanye mpuzamahanga mu by'amategeko. Mu gikorwa kandi cyo kumwakira cyabereye ku mupaka wa Kagitumba, u Rwanda rwari ruhagarariwe na Jean Bosco Zingiro, umuhuzabikorwa w'itumanaho muri Interpol i Kigali. Naho kandi Uganda yari ihagarariwe na Assistant Superintendent of Police yitwa Oteka Andre Mike wo muri polisi y'igihugu cya Uganda. Abandi kandi 8 bakekwaho ubufatanyacyaha muri iki cyaha barafunzwe, mu gihe kandi bategereje ku rubanza rwabo ruburanishwa n'urukiko umumizi. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kandi ruraburira habibwira ko bakora ibyaha mu Rwanda bagahungira mu bindi bihugu ko bashingiwe nyine ku bufatanye mpuzamahanga, abazafatwa bakagaburwa nyine mu Rwanda bagashyirizwa ubutabera nk'uko amategeko abiteganya. Mu yandi makuru kandi abapolisi b'u Rwanda 141 bari mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika ya Centrafrique MINUSCA kuri uwa gatanu ushize tariki ya 14 Werurwe 2025 bambitswe imidari yo kubashimira ubwitange n'umurava bagaragaje mu gihe cy'umwaka bamaze mu kazi no kubungabunga amahoro muri icyo gihugu. Abambitswe imidari kandi kuri uyu munsi n'abapolisi 180 bagize itsinda rya Rwamfu kabiri akarongo gatambitse 9 n'undi mupolisi umwe ukora akazi ku bujyanama cyangwa se IPO mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kugarura amahoro muri icyo gihugu. Umuhango kandi wo kubashyikiriza imidari wabereye mu mujyi wa Kagabandoro mu ntara ya Nanagribisi mu majyaruguru y'iki gihugu. Uyoborwa kandi n'ukuriye ishami rya polisi mu butumwa bw'amahoro Commission of Police CP Christophe Bizimungu. CP kandi Bizimungu Christophe yavuze ko imidari bahawe hari ikimenyetso cy'ubwitange n'umuhate kandi bagaragaje mu kazi ko kubungabunga amahoro. Naho mu ijambo yagize ati iki gikorwa cyo gutanga imidari ku bapolisi b'u Rwanda bari mu butumwa ntabwo ari ukurangiza umuhango gusa, ahubwo ni ikimenyetso cyo kuzirikana umuhate, umurava ndetse n'umuhate wabaranze n'ubwitange bw'abaranzi mu kazi kabo. Mwabaye indashyikirwa, murangwa n'ubwitange, ikinyabupfura ndetse kukigenderaho ndetse no kutirebaho nabyo byarabafashije mu kubahiriza inshingano zanyu. Yakomeje avuga ko hatitawe ku mbogamizi z'umutekano bahuye nazo mu kazi bitabujije kwitwara neza, ntago byabujije kwitwara neza kuva bagera mu butumwa bwo kugarura amahoro n'umutekano muri Centrafrique. Hanyuma kandi yashimiye buri umwe kandi ku ruhare yagize mu kuzuza inshingano mu bikorwa bitandukanye bijyanye no gucungira umutekano aho bari bashinzwe nyine batibagiwe n'ibikorwa byo guteza imbere imibereho myiza y'abaturage birimo ndetse no gukiza ubuzima batanga amaraso ku bushake byazamuye icyizere n'imibanire myiza n'abaturage bashinzwe. Chief of Superintendent of Police CSP Niyitegeka Boniface, umuyobozi w'itsinda rya Rwamfu 29 yavuze ko bazihatira gukomeza kurushaho kwita ku mutekano hibandwa ku kurinda abaturage ndetse n'ibikorwa remezo biri mu gace bashinzwe. Ni mu gihe kandi mu ijambo yavuze ati itsinda rya Rwamfu ryashyize kandi rizakomeza gushyira imbaraga mu kwita ku mutekano ndetse kandi w'agace ka Kagabandoro bwo muri ka karere no mu nkengero zako, hibandwa cyane ku gukora amarondo ijoro n'amanywa ndetse yo gucungira umutekano abaturage, kurinda ikibuga cy'indege ndetse kandi guherekeza abanyacyubahiro ndetse no kurinda
ibikorwa remezo n'ibikoresho by'umuryango w'abibumbye. Uyu CSP Niyitegeka kandi yashimiye ubuyobozi bw'umujyi wa Kagabandoro, umuyobozi w'umuryango w'abibumbye muri Central Africa ndetse n'abaturage muri rusange kuba bitabiriye uyu muhango n'ubufatanye basanzwe kandi babagaragariza bituma nyine babasha kuza neza inshingano zabo. Uretse iri tsinda kandi rya Rwamfu kabiri, abapolisi barigize bambitswe imidari yishimwe uyu munsi. Hari n'andi matsinda nyine atatu y'abapolisi b'u Rwanda akorera mu bice bitandukanye by'igihugu ariyo Rwamfuzi rimwe ndetse na PSU akorera mu murwa mukuru wa Bangui, n'itsinda rya Rwamfu gatatu rikorera mu mujyi wa Bangasu uherereye mu burasirazuba bwo mu majyepfo y'iki igihugu. Mu yandi makuru kandi nuko Joao Lourenço, perezida wa Angola hakaba na perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, yasabye ko habaho guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'intumwa za Kongo. Amakuru kandi aturuka mu badiplomate hasobanura ko abaperezida ndetse n'abategetsi nyine bangora bifuza kubona iri hagarikwa ry'imirwano nyine na mbere yo gutangiza ibiganiro. Mu nyandiko kandi zasohowe kuwa gatandatu n'inzego zitangazamakuru za Perezidansi ya Angola, Joao Lourenço wabaye umuhuza mu nzira y'amahoro arahamagarira impande zombi nyine zishyamiranye ubwo ni M23 ndetse na FARDC guhagarika imirwano guhera mu gicuku cyo kuri iki cyumweru. Perezida Joao Lourenço niwe wabivuze. Iyo nyandiko kandi iravuga ngo guhagarika imirwano bigomba kuba bikubiyemo ibikorwa byose nyine byibasira abaturage b'abasivili ndetse no kwagurira ibice bishya mu karere k'imirwano. Twizera ko izi n'izindi gahunda nyine zizatuma hashyirwaho umwuka mwiza uzafasha gutangiza ibiganiro by'amahoro bizabera vuba aha i Rwanda hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse na M23. Amakuru kandi aturuka muri guverinoma yibutsa ko abategetsi ba Kongo bubaha ibyo biyemeje ariko bagomba kurinda abaturage ndetse mu gihe kandi haba ubushotoranyi bwa buri munsi. Ku ruhande rwayo AFC kandi M23 ivuga ko yubahirije ihagarikwa ry'imirwano kuva muri Werurwe 2024, isobanura ko igira icyo ikora mu gihe yabayeho igabwe y'igitero. Ni kwa kundi yavuze ngo izirwa no mu gihe izagwaga igitero na FARDC. Ibi bitavugwaho rumwe kandi ni ibintu bitavugwaho rumwe hagati y'abayobozi ba FARDC muri Kongo. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru ikinyamakuru The New York kandi cyatangaje ko ubuyobozi bwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump burimo gukora itegeko rishya ribuza ingendo biteganyijwe nyine ko rizagira ingaruka nyine ku baturage baturutse mu bihugu byinshi mu buryo butandukanye. Raporo kandi yasohotse kuwa gatanu yavuze ko umushinga w'urutonde rwa guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wagaragayemo ibihugu 43 bigabanyijemo mu byiciro bitatu bishobora gukurikirwaho nyine ndetse kugirwaho zijya muri Amerika bwo n'ingendo zishobora kujya muri icyo gihugu. Itsinda rya mbere kandi rigizwe n'ibihugu 10 harimo Afghanistan, hakazamo Iran, hakarimo Syria, harimo Cuba, harimo Korea ya ruguru. Bishobora kandi no kugaruka no guhagarikwa nyine visa mu buryo bwa burundu. Mu itsinda rya kabiri kandi ibihugu 5 harimo Eritrea, hazamo Haiti, hakazamo Laos, hakazamo Myanmar, hakazamo na Sudan y'Epfo. Bizahaguruka kandi nyine bicagase bigire ingaruka nyine kuri visa z'ubukerarugendo n'iz'abanyeshuri ndetse n'izindi visa zabimukira uretse imyihariko. Hanyuma mu itsinda rya gatatu kandi harimo ibihugu 26 birimo Belarus, Pakistan, Turkmenistan na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bizahagarikwa visa kandi by'agateganyo niba leta zabo zidashyize ingufu mu gukemura ibibazo bihari bitarenze iminsi 60, no kuvuga n'amezi 2. Hanyuma kandi umukozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika utifuje ko amazina yatangazwe yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko hashobora kubaho impinduka kuri urutonde kandi rukaba rutaremezwa n'ubuyobozi burimo umunyamabanga wa leta wa Amerika ubwo yitwa Marco Rubio. Ubwo mu gihe kandi iki ngiki cyangwa se itangazamakuru cyasora indi nkuru dushobora kwibabwira ukuntu byifashe, ariko ubwo murumva ko nyakubahwa perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo cyumvikana ko nawe ari mu bantu barebwa n'ibi bintu cyangwa se n'imyanzuro Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe. Gusa mwibutsa ko iyi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo kandi inaherutse ejo bundi gutangaza ko yifuza kugirana imikoranire n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo
abantu bavuga bati uyu mugabo Donald Trump arashaka kuba yashora imishinga mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mwibutsa ko Amerika nayo ifite gahunda yo kuba yasinyana amasezerano n'igihugu cya Ukraine ku bigendanye n'imikoreshereze y'umutungo kamere yo muri iki gihugu, nubwo nabonye perezida w'igihugu cya Ukraine atabyumva neza, ari ibintu adashyikira ibintu. Ejo bundi nanabonye kandi we yanatangaje ko kuko nta kundi yabigenza agomba kwemera gusinya amasezerano n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse kandi ejo bundi ngo ashobora kuba afitanye n'ibiganiro na perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza, amakuru yo aracyakomeje.